Hawar ke hadalong APHL si Racharia song along kaching bedu namai kangi. MOS Surihinira inquiry si lamdon ka chetok ningkan hini ke chok ke talon pen pacheton si KERUF pen kiching si krung sayamai kangi. Volongko majelong anti-drugs awareness asai kiding. Kacharli ahin aning ki hangpik ari soe janga toma phan isi birda kemi Karbi Anglong tourism asai campaign patir pi ponsi State Institute of Hotel Management Dimapur along kechali don long japan isi varsai kemi van pilo labangso institute along pen nangli sonia puthak charlie long inji isi abangke diploma in food production lapen food and beverage service lakiningkan isira achiti mapharman kechali ahin ki jumnai sita HS ki untang nangji lapen phan pike rapho matei 45% pen aki jum kalidet nangji jongsi percentage mesen bonta tangka maha kaduri do pulo tangte scholarship of our size tami long poningji lapen hinia bangke hunar se rozgar tak puchiklo jon thom aparman labangso course longpen nangli ki tun ke dang kerim ki bi benchenglo ason asona puthak charlie long igji ke charlie abangke ki jom nai seta ingdeng phopen krehini mate class 5 pen class 12 angbong ka charlie donangji lapen ladak asia ke me abangke nangli tangka sika isi chapadam de pin pen charlie don longji Kechali tangdet panlote 100% job placement mate voring over sai sitami mesen thedung a hotel salong warsai long igji men ka chathabja phan ki jut sirani ke hotpon ke chiti ni phai ner kep arnian ningke hangatum ang panalam ka chini pa media phan 93654 92465 kalite Karbi Anglong tourism asahem di phualong homri da mignon tangte bangso institute long ke charlie ki untang atom pen ka chathan panalam the RJ tha ni ka charlie ke IHM kan Dimapur laki Institute of Hotel Management lo la penon ni gipusi ojiti klam ponbong la penon ada ojiti kan ko polote ni placement lo elo la placement make Mumbai Hotel Bernhard lo 5-star hotel. It's a very luxurious hotel and I'm glad that I got a chance to be there. Kasi ni declare mo kami po. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time bertang ton pen arju ponikta. Kivangji Surihini raing kora pli aningkana bangki MP kilik pado ponpo. Bangso MP kilik aparman mithang asong kachepahai ponji aphan pura det pia dang kedo an racharia songatum do de sangse sai kiding asonsi. Karbi Anglong alo kedo racharia songatum ansetame do de sangse pen mithang racharia jakong aphan sai ding pon bomlo. Lason si pini Haurakhat constituency ka parlo Samson Singh Ingti Pathu Aklam Dengjerso Aklam along pini All Party Hills Leaders Conference Racharia Song Hin Pen Chipate Piponsi APHLC Asong along Kaching Bedun Amai Padopon APHLC Pangrum Chunbang Kursing Timong Kachapahem Pupon Amai along Aluhi Sarpo Man Pen APHLC Tiripi Amai Pu JI Kathar Kachetong Donalong Haurakhat LAC Amai Pu Suren Kramsa Kongchun bang sarkiri rong parpen ke danglok ke ongdong atum chetong dun si ning karong chipi ponringti. Pini bangso mayalong Congress pen donni ASDC pen donni la pen BJP pen don pharo isira krepho kaddu kawe don pharo isira kretroxia hemtuna tuma bangke methang asong pen chi OC APHLC Rachari asong along jingbedun si jakong horang pipa jerdu. Bangso ho jaya kathar pen kaning je pona tengki Haurakhat henlo BJP Rachari asong atum jakong ke thenai adim lo bonta pinyanya bangki APHLC asong atum arona tengpen ke claim pona joksi don pharu isira tretroxia bangki APHLC along nangching bedun ruplo pusi thanpon netum APHLC ke democratic aron gণতন্ত্র aron basic kache dan kache song la posi gণতন্ত্র aron ba kache song bulote election ke contest koribo lai contest vek nang po la si election phani tumchi sik bom lo la pe non ke thek long ke APHLC si high vek po puson anoksa se ni tum ke thek long ilitum kamatha bangki kilik nangle lote ok ilin bak sanglin phobak aphansi matha dun chot ajok kilik haite da phia bangki ilitum rong rupen ke danglok towar anta kawi lapuson si je thek ponlong chotpu puthot kilik nangli thulote halaso
a okili na phansi ma thadun choti tikputa pherangke thingnu ningje pontu dapen la development po amen en po long li anta pon thulap la son kambang tani tung kroi kri la long li pon po development akam po nge long li pa che yor lap ti la so bangge la ke abinonge siksiduro luke long li jor long le ange la ka pa che yor tho bangge compensation to amen ir kok amat pa che yor thulap ti la ke bang ingraji tungi pu backdoor pen si long le gen nam la son si ke che tung ki vi thu hawar ke hat pen har sing rongpi karbing long live chitini phai player ni la ke song trok abarim helekot asong lapen Assam Sarkar Central Sarkar angbong MOS surihini rain ko raisia lamdon ka chetok aranilo pininga ningkan hini ke chok ke talonji arni pen pacheton si pini pai ni phai ke thomarni ke chengsi aparman abarim song trok helekot asong klembang mate Karbi X Revolutionary United Forum mate KERUF pen Dipu Joysing Dalo Auditorium Hall along Krung Chingsai amai ke paman pon Krung Chingsai amai cheng chiaprang adabapor KERUF chairman PDili penajok song alama pangjar pon bangso phikar litang atuma phan panong si chikimo milur kai pon Kidam tang surihini rain ko raisia ning kan chitia chikloni phai player ni Assam Sarkar Central Sarkar la pen song chok helikot asong angbo MOS alam dot kache tok ateng pen ko an si kichun ma kichun chema puthak RDN ponsi RC krung pen krung chingsai mai pini ke chengsia pharman paman pon Bangso krung chingsai mai long KERUF chairman PDili VP song visit intikathar VP Wesley terang tum penajok mai jai ponsi Maya long chingki je thana jai mek pang cheng pon Sarkar pen lamdon chitok ep pen a phi kupi ko son pen si ke do anason ke pachun pon thekji la pen karbiang long arat akar I hemprek kang thim ko puson pen si ke pachun dun thekje puthak chingki je than pon la bangso krung chingsai amai long KERUF chunbang win bek lamjai sapu rijak dera thong teron Kongkat teron lapen pinangan ki thekiding atum penajok krung chingsai amai long lang charidun lapen abarim risim kangtang ki ot asong along klembang phiatum chetong dun si nisen pen krung chingsai jai mek pichun pon News report Karbing long live Long ria lo ke ongdong ovekimia tum ke charlie hin paphidun si Rakia hormu ki chomate drugs ki chopen mithang okpran ka chepa hino aphaisi nangbat bomtanglo la sopena jok rakia hormu ki chopen kapa che oji aphanpura ke ongtung hamphanga songa tumpen cherok tokamai dengponlo la sonse pinile thot setami Karbi Students Association wolongkomaji aro tumpen paterpi ponsi wolongkomaji bahoni adarsa along an anti drug saputhak cherok tokamai kedengpon Bangso sai ki ding ponalong KSE CEC kong chonbang Biswajoti teron kilangchari dun abang phu ajoy rong che hon KSE rap kong chonbang babuti sopen kenang lokke ongdong atum chetong dun si armu chejeng sai ding pon Piniani Karbiang long arlo kithomi ovekimia tum braki hormu ke choa phai nangbat pik tanglo lasi laso araki ke cho tum aphan rai kom sai khiatum neb ingnang ponpom lo lapen bangso araki ke chopen Abangke Karbi Anglong District pen Pavir Nangji pusi Ninje pon Rakia hormu ke chola ke khaila pen longri long paraphat kimise nang thek kali Rakia hormu ke chola ke khaila pen longri long paraphat kimise nang thek kali Lasi bangso Rakia hormu ke chola pen ke jora tuma phan Karbi Anglong raikom sai khiatum prabjin pen Pavir pon sedak Nangji puta Ninje pon thu Awareness campaign to agurwa hoise বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটো আমি প্ৰচেছন যোগে কৰোৱাৰ কাৰণ হৈছে বা উদ্দেশ্যটো হৈছে কাৰ্বি আংলঙত থকা চুকে কোণে যিবিলাক পৰিৱেশ নেকি আমি পৰিলক্ষিত হৈছে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ বেচোঁতাসকলক অতি সোনকালে প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত অতি জৰুৰীকালীনভাৱে পদক্ষেপটো লওক আৰু ড্ৰাগছ মুক্ত কাৰ্বি আংলংটোক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰি তোলক সেই আমাৰ দাবী আৰু আহ্বান চৰকাৰক জনাইছোঁ গতিকে এই তেনেকুৱা অনুষ্ঠানটো আমি কাৰ্বি আংলঙত
চুকে কাৰণে আমি এৱাৰনেছ কেম্পেইনটো আগবঢ়াই লৈ যাম বিশেষকৈ খিৰণী বৈঠলাংশ চেণ্টাৰ আজি বকলিয়াত হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত ডিফুটো আমি তেনেকুৱা অনুষ্ঠানটো চলাই লৈ যাব বা আমি সুন্দৰ পদক্ষেপটো লৈ পেলাই আন্দোলন কৰিম সেইটো আপোনালোকক জনোৱা হৈছে কাৰ্বি আংলং অলংকে দৌৰি চুৱে জেং লাপেন অত লাংনো আছাই গাছো ক্লেম আমুনি তুমফান kapacini yang tu lah poholo je drugs ke chol pen drugs raki hormu kire ma tuma kai bang kalake itu ma along rimat itu ma khai phan kimesa nang thekali laporsi la bang kali tu mang ke alang tuman pacini yang tu ma pon hello ke bang jilang ani pen bang ke itu ma long ri halo sutame raki hormu kire ma drugs ke cho drugs pacho jora tu phan jase met सरकार तुम एडमिनिस्ट्रेटिव तुम लॉ एंड ऑर्डर तुम इंग साइपो नहीं लपेन नेटिंग नंग को नहीं बसिनो तुम नंग के पचिनी लो Kheroni pen Mohanteron Karbing Long Live Kedam tang chiti ni phai hinia ni lakhaing kwara truck Dwarbaguri MEC constituency angkang Dolamara Kahora Bagori la pen diring anaphan Haurakhat LA ke parlo pondera puthak Angelson Teron amithang abu halong phirangkya mai padopon Lasonsi Dwarbaguri constituency angkang Dolamara Kohora Bagori la pen diring anaphan Haurakhat LA long ke parlo pondet abuthak kedam tangani Angelson Teron pen phirangkya mai ingipon Delimitation puthak Dwarbaguri long pen Dolamara Kohora Bagori Diringan ke parlo pondera bangki ninging samsi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbita la solong kachelang duna bangki kinang sotpusi ningje pondo तुम कोर्टे तह इ पुनु पिनु तुमंग से एकदम पुरिया रंग से ला तुमंग बोंग फंसी नि तुमहान मिद्यांग लोंग से ना पचे दान ना पचे वार के आले किलोंग में मालो एमएससी रिचार्ड टॉक बिडिगिसन ये अलंग से करोड़ पैसा के अलंग करप्शन कुरी आलो दरबागुरी आरा फान पा डेवलप दा मोइदा पु काउंसिल पेन के तोय पैसा के अलंग पॉकेट चिथाब लो आई एम बिल्डिंग आई एम चिकी मारे लो जनन के हैं लासी लाके चोकची एमएससी रिचार्ड टॉक बिफान के पुवेक नहीं लाके आ राइट दो के नि तुम Alright, okay, pun ni alright, opo sini tumpulo. Nongke VDC chairman sa ko rong parpulo ke pulong li. Laki alright abi tu. Ko pilo alright abi. Alright tu si lagi ni tumpunang vegi lagi. Itu mambong itu ji defense reji ya kambelo media long itu. Bonda Dwarbaguri VDC chairman Sarko Rongphar Lapen Dolamara Municipal Board chairman Mongol Singh Terang Daniel Terang Tarzan Terang Atum pen Pherangkya mai kang ni ponhut Kaningje pon ke Angelson Teron ke EM Richard Tobia phan kali khalang alam the karbok pon puke ahok kali Lapen Haurakhat LA long ke doke MLA kilik ahut vote jog donchot anreji Revenue Office ke Selonijan Thoji puke Nitum Dolamara Kahora Bagori Diring Araratum Kroit Hek Thepusi Ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbi Haurakhat LA long Dwarbaguri constituency long Dolamara Kahora Bagori Diring Aphan ke parlo pondera puthak amithang press meet kachipira Dwarbaguri Araraphan Klarda kalam thi than pachini tha puta ningje ponthu Harohat LE up alang tumang pulo je harohat LE ke just vote si jokun chot via dipu vote ma vote chok ting la renew office an ke la ke aprang ateng sinunian si chido chot dipu la ke nitum asap ta proidum de la pen chidon de VDC chairman sar ko rong phar ke ningje alam ke nega asap ta nitum chidon the Dwarbaguri araki kopi pona puti itum Karbi Anglong CM Dr. Turam Mohan Angho pen ningje kali la solam ki la pen ke itum local education EM Richard Tok biang ho pen ningje kali la solam ki la ke itum that VDC chairman local itum Dwarbaguri VDC chairman sar ko rong party ki ningje puro din itum asal bisa si lagi News report Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan Rani rong pipi pudak laharian aprangai kisu Amar yakong ave thang ave mala amar jiwan dawai chulo amar yakong da dulo ge ikrom da theulo du ta tumi mu cholo men ke ke ding ding pi so amar jiwan dawai ki chu penon asak mu du mile chia ko ke
จุงเครงเก่งสุดามกันเองแม่งอาซับอุดามอันเลยเรียนพร้อมอันหลอนมันเป็นกับอุดามอันหล่อมาในนักกูจูทูบอมเลยเรียนพีดนักก็นั่งจูบอมเลย กลาดักเป็นกาจินีเจียพันทรอกซี่ไพวีฮินีทรอกโพไพวีทรอกซี่เนอร์แกปลงคุมรีอีกน้อยखाटी पुलिस स्टेशन के पार्लो लाहौरी जनसा अबिरी अजोलों पेन पिन्नंगन राकी हॉर्मू पेन पुलिस अतुम बैंग हिनी अतुमा फान नेब इंगनांग पोनलोंग लुपुसी बिरता रिपोनलोंग बिरता के लोंग पोन टेंगे के दामतांग चिटिनी फाइ हिनियानी अनेलो पोर फाइ हिनी राचिटिम अपोर मलोंग कार्बियांगलोंग एडिशनल एसपी सिक्योरिटी जॉन दास EPS पेन जॉय पेन बिरता लोंग सी खाटी पुलिस अतुमा फान पाचिनी पोनलो बांगसो लामथे के लोंग टेंग पेन खाटी ओसी रोमान बडोलोय SI सोमदन स्वागियारी ASI भुवन बारिक लापेन पुलिस अबिथुंग अतुम सा बिरियालोंग किरिका खुरुवासाय देंगपोनलो लापुसोना पोरहुद बांगहिनी अतुमा फान खांगदोनसी काखुरुवासाय देंगपोनलो लासोहुद इनोदारी देंगपेन होम क्रीसी दुमा अथोंग कुबलोंग पेन ग्राम ट्रॉक्सिकेब रपली तकबर तित होम सिरकेब आ हेरोइन लापेन होम ट्रॉक्सिकेब रहिनी सेम्प्लेक्स टैबलेट लोंगपोनलो लासो लोंग कचिराब दोन बांगहिनी अतुमा फांसिदा मी रायकोम साइखिया तुम नेब इंगनांग पोनलो कचिंगनांग चेक बांगहिनी अतुमा मेलकी मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट मोयराबारी सालखाती पाथार अमेकार मोहम्मद हसन अलियासोपो मोहम्मद गाजीबुर रहमान आर्टानिंगकान क्रिसर कैप आसारबुरा लापेन लाहौरीजान टिलाबस्ती अमेकार मोहम्मद मुजीबुर रहमान आसोपो मोहम्मद आइजुल इस्लाम आर्टानिंगकान क्रिसर कैपुसी पांगथेक पोनलो किनेबलोंग चेगातुम बांगहिनी अफानता ड्रग्स पेन खाटी पुलिस स्टेशन अलोंग अनवानसी आरोना टेंपेन लामहोय पाबन पनसी बांगहिनी अफानता हेम कांगसाम थापन लुपुता पाचिनी दुन बोकाजन बेनानांतेरां कार्बिंगलो लाइव किरामतांग चिटिनी फाइ सियारनी नाहर लांसो पाथु अक्लामलोंग टकबी अहेमतुन पेन चेपातिर पिपनसी निनी अफारमान लबांगसो नॉकआउट फुटबॉल पाथु बिपनलो बांगसो के पाथु अहुत प्रैक्टिस टुडे चैंपियन टुमोरो आथेपी एन पनसी कादु कावे टीम क्रेहिनी आन चेतोंग दुनसी पाथु पनलो लबांगसो कार्लितांग लोंग टकबी मेमोरियल नॉकआउट टूर्नामेंट के दामतांग चिटिनी फाइ हिनी मते भोमटियानी आंगदुंगिति पाथु पनतांगलो आंगदुंगिति के पाथु पनालोंग रेलान FC पेन नाहर लांसो FC आंगबोंसी पाथु पनलो किपाथु बम अहुत रेलान FC अतुम किपाथु के ठेक मुचारा जक 2-0 गोल पेन चेपाहाय पनलो के हाय अनोंग इलापेन अदुन थु अनोंग ए अतुमा फान तांका केरिंग पाजिर पनलो बांगसो हुत बेस्ट गोलकीपर अबेन बेस्ट प्लेयर वाइसोंग इंगटी अतुम चेपालोंग पन टकबी फैमिली हिन पेन SGB नोकेन टकबी नंगे पाचिनी दुनके अलांगली इ कालितांग लोंग टकबी कचिवय निंकान के थोम के चक अमेन पेंसी पाथु किबी पन निलितुम लदाक ahoy ke do hawar ke misen pathu aklam avilang lasi local MAC pen ladak ari so tuma phan pathu anat kang thu ponji aphan misen pathu aklam nang pi ponji aphan tok bia sang hu pen chuningri padupon lasi non ningkan ke thom ke chok lo lasi chu ke dam tang ningkan la bi tat ninga bang ke ako la so ke binang bang la nilik nitum korte bang chok Kanengjir inut leh la sila adak wam hat tin nombor bang si mane keciwoy la so men bang si long tok bi ko abang long tok bi la so memorial la so tournaments ki bi sila dak participate na kurjen ke 12ta team do 12ta team long pen pin na Horjan FC pen atan la Relan Colony lahai tumen sipini final match dam bom lo sekerem ke hai bang non ke udun te khela kita itum la korte bang trokan la 3 nombor lo bang coba la somen me sini dan lapu ke asopolo satu laso asopo bang ke bang thom dan solo bang thom la 45 years kan jalan bang Bangso angdung kiti ke pathu pona hut kache tongdun aluhia man pen hidipi ahawar radasai klem bang indrojit kathar chondro ingleng dorsing ingleng
GB SGB ละเป็นกิเทกิริงตุมเชตองดุนโลดีไลเป็นบิจอยรองปีการบิงล่องไหลลักให้กว่ารับพอนิลิป MEC constituency กับปาร์โลโจกิโฮลาอาฮาวาร์ปังติโครอารองปัทวกลามาลงกิดามตังชิตินิพายฮินียานีการลิตังปังติโครอเมนเป็นอาร์นิเซียพาร์มันฟุตบอลเกปัทุอังดุงกิติปาโดปอนโลกิดามตังไปนิพายทองแกบานีการลิตังปังติโครรองอาสากิจุจิงบางผู้อเมนเป็นอาร์นิเซียพาร์มันฟุตบอลเกปัทุปาโดปอนโลบางโซเกปัทุปอนเจียพันปุระปังติโครอารองอาราเจปัตริปิปอนสิเนเซนเป็นปัทุปอนโลBangsa hut kadu kawe teraning ko yatum ke pathu cepate dunlo. Teraning ko yang bong pen ke damtang chiti ni phai hinia ni abang angdung kiti ke pathu pon hut Chokihula Paris FC la pen Dehuri Chingrum FC atum angbong si pathu ponlo. Bangsa hut Dehuri Chingrum FC atum ke thek munak ajok goli pum pen chepahai ponlo. Bangsa hut ke hayanong ekelong la ke Dehuri Chingrum FC atum sikasuri kebra pharu phora sikaisi Rongasar Dorsing Crow ahin pen pajir ponlo. Lapen halapu ke remate ranmate Chokihula Paris FC atuma phan tangka suri troxira phokep atangka SGB Wilson Crow ahin pen pajir ponlo. Kiwang jilangarni talason ke pathua jai mek pen kicheng lok kapre pasai deng pon thu bomji buta pachini pon. Hela nilitum apusara tang tikro. Men pen nilitum di pilo. Oke, au men tu pen nilitum rong chukin pe. Nilitum klem pi tek pun la kini halo ke cheng si lo. Kan ke jusi kini final ba ke jutu lo. Tari thong ke pen sen lo. Masika do be ada nilitum la da khela tum ke ba tim la ke timing koi andak do. Masika do be ke ba tum hanan nilitum ke ro pilo. Masih ini ngeli gini jadi bang ke do benang cerap dun tek rong si fanstan ilihin benak grup pilo Chingrum FC lapen Paris Chokihula FC alang etum si final ang deng cepati pon Komal lo hai ke Dehuri Chingrum FC alang etum 1 goal pen alang etum final ang deng ansami cepahai pon lo na tu la ke hai winner mate nong nam ko an lo etum lake nile tum committee pen kacerai pon ateng si ke hai winner prize lake of first prize di 10,500 Koila mati pen Samson ingti Karbing long live. Tang dipini Karbi prime time ke lapuan si kang ton paniklo.